zašto baš u ustrazi da se dese par predivnih pjesama i koje oslikavaju zapravo jedno historijsko vrijeme, čak dolazi do toga da nam donekle rekonstruišete proces nastanka pjesama koje se vežu za Sevda, za Bošnjake, za ono što je njihova bit. To je i za mene bilo otkriće u toku pisanja, otkriće koje potvrđuje ono što sam ja možda naučno već donekle mislio i promišljao da je to tako. Naša misao i naša estetska strana doživljaja jezika isprepletena, srasla je sa organskim tkivom, jezičkim organskim tkivom same sevdalinke i balade. Mi čak u ritmu našega doživljavanja i pogotovo pisanja u tom doživljaju, mi nosimo dijelom i taj ritam. Meni se to desilo na nekoliko mjesta da se taj ritam i samim riječima isprepleo sa mojim kazivanjem. U momentu se vi nađete na prostoru gdje ne iskaz sevdalinke zamjenjuje vaš iskaz i vi klizite u taj iskaz kao da je vaš. I ponovo isplivate na vlastiti iskaz. Znači, prosto to je dokaz toga koliko je u nama taj jezik, koliko je u nama živ i koliko su njegove snage estetske neiscrpne i koliko nikad ne mogu biti banalne, jer jezik sevdalinke je sevdalinka kao knjižna tvorena i umjetnost najvišeg ranga. Govoreći o baladi, jer ovdje o baladi Svatovsko groblje na Morenama, tu mi se isprepliče sa Neninim djetinjstvom i tako dalje. Znači, to su stvari koje govore o tome da smo mi duboko u tome i da je to naš jezički mentalitet i u stvari treba reći naš odlika, to bi trebalo krasiti naš književno-jezički mentalitet. Ali gida, bosanska riječ, bez obzira na etimološko stranu, bosanska riječ, gidu valjda pisac mora imati. Kako postići gidu? Tu nema recepta i ne možemo niko pomoći. Znači, hoću da kažem da ne treba u tome svjesno pretjerivati. Ja ne činim to što hoću da mi se ispreplete sevda, nego što mi u mom pamćenju, u mom doživljaju, mojem stremljenju da se sjetim djetinjstva i dragih likova, naprosto mi pobjegne u pjesmu našu sevdalinku. To je jedna strana sevdalinke. Druga strana je ova koja govori o recimo sama pjesma koja je data u tekstu Bol boluje Semiz Gazija ili Pračali Mustafa Paša. To su nove tvorevine narodnim motivima, znači one se pojavljuju izdvojene, autonomne. Ili Jerinja Dijeva i tako dalje. I treća pjesma vezana za Pavlovac grad i tako dalje. I to se pojavljuje. Ali ove opće poznate naše sevdalinke katkad se osjete i u mome tekstu. Nastavno to što ja inače pjesmu volim i što je pjevam gotovo čitav život. Naravno, kao i mnogi naši pjevači bosanski, amaterski, od toga ne živim, ali mi mnogi i u Bosni i u Sandžaku znamo pjevati tu našu pjesmu i ona je zaista dio nas i to najdublji onaj dio, najviše srastao sa onoma. Tako da se meni sevdalinka tu javlja, kako bi se to nešto terminološki ili možda modernije reklo, intertekstualno. Znači nešto što iz jednoga jezičkog miljeja se uklapa u drugi i onda to biva neka ta odlika i vlastitoga ritma. U mom vlastitom ritmu kazivanja, doživljaja svijeta i života je smješten negdje taj ritam. On nije zahvatio sve, ali s vremena vrijeme isto kao kad se sjetite jedne riječi pa vam riječ vrati čitavu jednu uspomenu na neko. Tako i ritam sevdalinke melodije vas vrati toj uspomeni, vrati vas vama. A inače mi pišemo sa stremljenjem, sa težnjom da se vratimo tim svojim sebi, da se vratimo u ovome proticanju vremena i ovoj prolaznosti, nestajanju, traženju smisla i tako dalje. Pored tog Miruha Sevdaha, kako vi rekli, spominjali ste već nekoliko puta i legendu o Jerinji. Možete nam malo detaljnije pojasniti, jer to ipak se veže za te slojeve bošnjačkog društva koji su
iz tog nekog ranijeg vremena, predislamskog vremena, predislamskog srednje vijeka. Još uvijek žive, na primjer, ovdje u Sandžaku također imamo neke legende slične i čak se negdje dolje prema kralju spominje grad Jerinje. Da li je to slična ili istovjetna legenda ili imamo legende, na primjer, o Aždahi koja se pojavila na Pešteri, pa onda Ali Đerzelus koji dolazite nju savladava. Da li su postojanje tih legendi isto dio tog tkiva Bošnjaka, jer su skoro istovjetne stvari? Pokazuje se ovdje da je to. I to je znatno šira. I upravo ono što mi ukazali, čak ne samo bošnjačko, nego balkansko. Znači, međutim, meni se priča o Jerinji ukazuje jednoj i drugoj u nekoliko drugčijoj slici, znači gdje se potencira iz moga pamćenja, iz mojih prvih strahova, zapravo žena koja baca svoje upotrijebljene, da kažemo grublje, ljubavnike sa zidina Pavlovca, kasnije nazvanog Zmajevca grada, u rijeku Praču. To postoji, te priče sam ja upravo od svoga dede slušao i one su se ugradile moja prva pamćenja o ženi ljubavnici. Kad sam slutio, naslučivao da se radi o tome, kad sam se budio u tom smislu kao dijete, kao dječak, onda se uklapala i to su ti strahovi, tako da je to preraslo u Jerinsku tvrđavu. Kod mene je to jedan dio, znači Jerinska tvrđava koja o tome piše. A opet kroz tu priču na svoj način ja ponovo sagledavam na možda neki drugčiji način lik moga Amada Partije, moga djeda, jer on je pričao i o sultanima, i o Jerinji, i o Jahi Čaušu Nikšiću, pa sam te njegove priče podijelio na nekoliko vrsta žanrova i onda su se one tako isprepletale u mome sjećanju. Roman Ustraga obuhvaća neki period od 1000 godina. Koliko je to bilo zahtjevno, teško, jednostavno umjetnički artikulirati taj period od jednog milenija u jednom romanu, jednom djelu? Pa, to je samo u mome romanu Ustraga na jedan način, možda neki moj način zahvaćeno, tako, možda u smislu nekom duhovnom. Znači, jedna godina 999. sa ta 3 sarkofaga u krugu, u haremu Semizalipašine džamije u Prači, gdje sam ja kao dijete trčkarao, i Turbeta, to smo zaboravili, znači jedna priča o Turbetu Semizalipašinom, jer historijski podaci zaista govore da je veliki vezir Semiz Ali Paša, koji je veliki vezir bio 4 godine, Sulejmanov vezir, obolio je prije, znači umro je, vjerovatno bi duže bio vezir, znači bio je vezir prije Mehmed Paše Sokolovića. Znači, 3 su vezira, velika bosanska, poznato je bila, znači to je Semiz Ali Paša, Mehmed Paša Sokolović, čini mi se da je još treći, da li je to Rustem Paša, da li je Opuković, ili ja mislim da je on, jeste, to su 3. I ovaj drugi vezir, po hronološki Semiz Ali Paša, je po predanjima rođen u mome kraju. I tu se onda spaja ta priča. Ali u tom haremu, kažemo haremu, kako se govori inače džamije, su ta 3 sarkofaga koja su naučno utvrđeno da su, navodi se u naučnoj literaturi koju sam ja čitao svojevremeno, iz 999. godine je uobličena i tu negdje bila na tome prostoru. I tako da kod mene to kreće od 999. ta pamćenja do 1948. do godine moga rođenja. Mada da budem iskren, ja sam planirao da Ustraga bude vremenski do 1968. godine, kad ja sam napunio kao student 20 godina. Međutim, roveći po ovoj prošlosti, po korijenovima, ja sam iz dangubio toliko da mi je to dangubljenje preraslo u ovu knjigu, Ustraga. Što znači da je planirano, to je već i napisano i tako to ide. Ustraga 2 bi ovo bilo, ovo što sam naumio i bio namijenio ovoj knjizi. Tako da se tu malo desilo da je to sad preraslo u 2 knjige zapravo. Ta zamisao prvobitna, kako je vraćanje u te korijene. U romanu Ustraga najviše komuniciraju dva od spomenute 4 likova.
Uno Narona i James partija. Zbog čega? Samo po sebi, vjerovatno je to tako nametnulo se. Zašto? Ja sad kada racionalnije razmišljam, vjerovatno zbog toga što je James partija to dijete, taj dječak koji bi trebao da prođe pamćenje na to svoje djetinjstvo. A tome pamćenju se vraća ovaj sadašnji čovjek. To jest ja koji sam sada. Uno Narona, ili kako ga nazivam tamo i malo i šaljivo, malo ovako, malo akademik Narona i tako dalje. Znači, samo po sebi se desilo nenamješteno da se isprepliču najviše ta dva lika. Nešto slično tome, kao što bi generacijski možda bio, kao što je bio moj dedo i ja kao unuk. I sad ispade da bi već po godinama Uno Narona mogao biti samome sebi, da tako kažem, djed. I to je taj vremenski razlog, vjerovatno da se to tako uklapa. A u romanu, ovako kakav jest Ustraga, nesumnjivo da tehnika pripovjedanja i sve ono što se ovdje događa pripada postmodernu. Da li ste vi bili uopće toga svjesni iz nekih vaših prijašnjih razgovora, čini se da je ovo nesvjesno došlo kao postupak kojim ste vi donijeli sami to pisanje? Ja mogu reći da je to, mogu čak reći, savršeno nesvjesno, međutim to ništa ne znači, jer prvo čovjek neće vjerovati čovjeku iz različitih razloga, a drugo, meni je više pitanje, mene zaokuplja pitanje da li eventualno neka književna kritika koja bi se pozabavila na ovaj ili na onaj način tim dijelom, da li ona ima aparaturu da utvrdi da li stvaralac zna književno, informativno, naučno odlike postmodernizma ili ne zna. Ja znam da ne zna na nivou svjesno. A možda s druge strane da se to u čovjeka, jer ja sam čovjek koji čita književno, jer čitav život, možda se to, možda nisam onaj koji tom postmodernizmu, ako on danas postoji kao neki hipermodernizam ili ne znam, mislim nešto što vrijeme donosi, da sam ja se češće vraćam provjerenim, da kažem, dijelima koje više puta čitam. Ja sam taj tip čitaoca ili čitača. A ako se to pokazuje ovdje da je to odlika, značilo bi to da to predstavlja neku zakonomjernost današnjega čovjeka i njegovog senzibiliteta i možda svega onoga pročitanog kroz koje smo svi mi kao čitači prolazili i možda se meni ukazalo tako. Meni je s jedne strane u prvom momentu bilo kao nekako drago da bi to moglo biti, da ne bude previše tradicija, da bude kao modern. S jedne strane, s druge me zabrinulo, jer bi onda moglo biti okrivljeno ili da kažem optuženo kao nešto što se već događa, pa se pokušava gdje nema imitacije, a ja koliko znam, ja bi svjesno i bježao od bilo koje imitacije, znači tu se može raditi o književnom djelu. Ja bih samo želio potajno, moja najveća želja je da to djelo liči na mene, a to bi značilo da liči na sebe i da je u tom smislu nepoznato do sad bilo, da je samosvojno, da je autentično, da je prepoznatljivo, to svaki čovjek teži tome, volio bi da je to tako. Ja ne mogu ocijeniti je li to tako ili nije, ali znam da je to moje stremljenje ka nekoj istini, ka nekoj ljepoti, da ja to nosim u sebi istinski, a šta će od toga biti i šta se desilo ovim romanom u tom smislu, ja to kao autor ne mogu znati. A prepoznatljiv metod, kad smo već kod toga, u vašem pripovjedanju jeste metod rekonstrukcije fotografije. To je direktno vezano za moju sklonost koja i nema i ne mora imati nikakvu vezu sa književnošću, jer ja sam uvijek od kad pamtim zapravo zastajao nad fotografijama i mene je taj problem, da kažem grublje, problem vremena i prolaženja uvijek na svoj način teretio. Ja u svojim trenucima kad više stremim ka nekom vraćanju djetinjstva, ja uzimam fotografije i gledam fotografije.
i čini mi se da doživljavam dio onoga vremena kojem ta fotografija pripada. Za mene fotografija ima zaista snagu, tu rekonstruirajuću snagu, i ja se otisnem u opisivanje te fotografije, mada to u književnosti ni slučaju nije nepoznato, ali možda će u mom slučaju biti na neki način i malo produbljenije. Mada se to meni desilo i sa nekim slikama moga ženskoga pretka Makbul, tako dalje, sa nekim umjetničkim slikama i sa konjanika vezanih za jednoga od sultana i tako dalje, i nekih scena na dvoru sultanskom. Tako mi se ispreplalo i to, ali prije svega su fotografije, pogotovo kad se radi o mom ocu, o moje majci, od njihovom djetinjstvu, mladosti, one su za mene bile predmet opisa, izvlačenja iz jezika fotografije onoga što bi moglo biti oživljavanje sjećanja. Čini mi se da bi čovjek mogao inače da vrati taj moment kada aparat škljocne i kad neko kaže, kod mene se to desilo, tvica, završeno, i to tvica kad se uhvati taj moment, on kasnije traje onakav uhvaćen, i to je mene ta neka čisto tehnička okolnost uvijek na neki način sam se divio tome da je to moguće zaustaviti jedan tren u životu i da ga kasnije nakon godina vratiš i da ga gledaš. Mada je ona stala, ona se ne kreće, ali možda ja pokušavam ili po nečem uspijem da oživim, da pokrenem tu fotografiju. Jer jezik fotografije je po meni neiskorištena literarna, nedovoljno iskorištena literarna, odnosno književna građa. Kao resurs koji treba iskoristiti. Da, i neiskorišten. Za mene je tako, mada znam, ponegdje sam čitao da ima takvih. Meni na um pada roman Ljubavnik, na primjer, ali vrlo kratko, Ljubavnik francuske književnice, evo sad mi bježi možda onaj Nobelovac, je najpoznatiji roman preveden u prevodu Muhameda Nezirevića, kod nas jako uspješan prevod od kolege Rahmetli Muhameda Nezirevića, poznate francuske književnice, evo sad mi ne napada, gdje i ona pribjegava sve na vrijeme, možda na 2 mjesta, nekim fotografijama svoje majke sa šeširom i tako dalje, tako neki. Eto sad mi napada, sjećam se da u mom čitačkom iskustvu i to postoji. Na samom kraju ovog našeg razgovora, šta očekujete od romana Ustraga? Očekujem da sam doživio da spasim neku svoju prvobitnu književnu zamisao, i interesantna je ova stvar da sam ja u 2 velika projekta, projekt višetomnog rječnika bosanskog jezika i moj književni projekt, pa ispade jedna simetrija matematička, nikad me nije krasila nikakva simetrija matematička, nego neka tipična, hronična, kroz čitav život, asimetrija matematička. Ja nemam matematičke sreće, za sebe uvijek kažem. A ovdje se radi o tome da je ovo prva faza od 5 faza zamišljenih. Pa kad poredim prema rječniku, ispade isto tako. Da li je to nešto sudbinski, tako dalje. Očekujem, znači, eto, zaista da sam sačuvao taj prvu fazu tu, a naročito mi je važno da sam u prvom svom romanu Ustraga nagovijestio čitav koncept moje literature. Nagovijestio sam ga kao stremljetinu. Ako Bog da, ako Allah da života i zdravlja, onoliko koliko da, daće, koliko ne da, neće dati. Ja idem tim putem. Bez obzira na to, ova knjiga može biti zasebno postoji kao knjiga, a literarna zamisao je na nivou fikcije literarne, ona se može javiti u prvoj knjizi, može se konkretizirati u drugoj, trećoj ili nikada ne realizirati, ali je to zamisao, kao što je sve ovo naše zamisao, jedna naša literarna fikcija, znači jedna naša svojevrsna iluzija riječi i tog pokušaja da osmislimo vlastito iskustvo, pamćenje, na kraju krajeva i da sagledamo koliko mi možemo ljudi svoju vlastitu duhovnost, eto tako
tako da kažem. Svoj najznačajniji književni projekt povjerili ste izdavačkoj kući El Kelime iz Novog Pazara. Pored toliko izdavač kuća u Sarajevu, naprijed u Bosni, mi smo ponosni na to što je Ustraga došla kod nas ovdje. Koliko ste vi zadovoljni onim kako je knjiga ispala i kako cijeli proces njenog daljeg života počinje teći? Ja već nekoliko godina, 5-6, imam određenu saradnju sa Novim Pazarom na nivou univerziteta, na lingvističkom i na književnom planu. Tu su i moji bliski ljudi koji su zapravo mene usmjerili u tom pravcu, jer ja sve to gledam kroz odnose sa ljudima. Da to ne konkretiziram, ali hoću da kažem ovo, da sam se zadovoljan sam zapravo i svojim postupkom, da sam vrlo brzo reagirao i osjetio da jedna izdavačka kuća koju sam ja pratio već od ranije i vidio da je vrlo efikasna, da bi ona mogla zaista biti izdavač moga dijela do kojega najviše držim. To je moje najznačajnije dijelo do sada. Zašto Novi Pazar, zašto El Kelime? Znači, tu postoje duboki razlozi, naprosto što je moja sklonost ka Sandžaku decenijska zapravo i ja sam stalno u tim nekim vezama i odnosima i meni je praktički drago zapravo da je moja prva najznačajnija knjiga štampana u Sandžaku, u Novom Pazaru. Na kraju krajeva čisto intimno, lično, knjiga je posvećena mojoj najbližoj osobi, znači koja je iz Sandžaka također. Ja sam sa Sandžakom višestruko vezan i za mene je sreća zapravo, ja se radujem, zaista se radujem da mi je moja prva i najznačajnija knjiga štampana, da nije u Sarajevu štampana, nego da mi je štampana u Novom Pazaru. Druga je stvar što je El Kelime kao izdavač zadivljujuće, začuđujuće, dostigao jedan nivo koji ja ne mogu uopće da sagledam kako je to moguće ovdje. Radili se to i dobrim dijelom mentalitetu ovoga čovjeka, o njegove sposobnosti. Drugo, on radi vrhunske knjige, vidi neke projekte koji su, a ja stremim da mi tehnički, svaki autor da mu tehnički bude vrhunska knjiga. Ja kome sam god do sada pokazao tu knjigu, prvo što je rekao, vrhunska izvedba, lijepa knjiga. Ljudi su tu estetsku stranu gledali, zato je prije svega zaslužan izdavač. Tako da sam ja zaista i zadovoljan time ako ovom knjigom mognem podržati samu izdavačku kuću El Kelime i zapravo uključiti se u jednu težnju da izdavačka kuća El Kelime ne bude izdavač samo, kako mi to grubo kažemo, vjerske literature, niti uopće takva zamisao zapravo. El Kelime je jako dobro krenuo, zahvaljujući Jahji Fehratoviću, zapravo prije svega zahvaljujući Maliku Nuroviću, dvojici ljudi koje ja najbolje poznajem, koji su najprisniji sa njima. Vidim da ljudi raspoznaju, na stranu to, moj student, bivši, izuzetno nadareni čovjek Jahja Fehratović, s kojim najprisnije sarađujem. Radi se o jednoj biblioteci, DOST, koja će objavljivati dijela koja su najznačajnija za bošnjački narod. I to umjetnička dijela, književna dijela koja imaju najviši nivo i književno-historijski i uopće književno-uvjetnički. Znači ja se uključujem u to i drago mi je da je moj roman, možda, ne znam, ali možda je kao prvi roman u ediciji savremena bošnjačka književnost. To sve krupne stvari, one će da biti još krupnije na nekoj vremenskoj distanci, ali mi shvatamo sami da je to nešto vrlo značajno za naš širi kulturni prostor. I ja se zahvaljujem, znači mogu samo onako iskreno ljudski reći, zahvaljujem se, male su to riječi, ne mogu ja sad, ali eto ako sam uspio romanom u tom smislu da obogatim taj repertoar El Kelimeha kao izdavača, posebno sam zbog toga bio srećan posebno, ali ja sam izuzetno zadovoljan efikasnošću te izdavačke kuće sa kojom bih uvijek sarađivao rado i počašćen sam time da je ona objavila moje do sada, po mom ubiđenju, bar za mene, daleko najznačajnije, moje najznačajnije djelo. Hvala vam još jednom na ovako iscrpnim odgovorima. Nadam se da ćemo vrlo brzo imati prilike da iznova razgovaramo o nekim novim projektima, o nekim novim ostvarenjima i uspjesima. Hvala vama i vama želim sve najbolje i lično vama želim da nastavite, odnosno da i dalje krenete ovim svojim putem književnim prije svega, jer ja u životu nisam sreo čovjeka koji ima 27 godina, a koji sa toliko godina tako dobro piše. Ja to nisam nikad